Umunyakenya Kelvin Kiptum wamenyekanye cyane mu mukino wo gusiganwa ku maguru uherutse gupfira mu mpanuka y'imodoka yasezewe uyu munsi ariko azashyingurwa ejo ahitwa Naiberi aho Leta iri kubakira umuryango we. Aha muri Kenya kandi abasanga ubutaka bo mu bwoko bw'ababoyiki bamaze ikinyejana basaba kugira uburenganzira ku ishyamba ry'ahitwa Mawu, bahanganye n'ikibazo cy'uko Leta ibashinja kwangiza ibidukikije. Impuguke zo muri Nigeria zavuze ko uko umubano w'iki gihugu n'Ubushinwa ugenda urushaho kuba mwiza, ari nako n'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bukomeza gukura. Sudani ikomeje kugirwaho ingaruka n'ibitero by'abahuti bo muri Yemeni byibasira ubwato butwara imfashanyo ijyayo iciye mu nyanja itukura. Guhindura inzira y'amato biratuma imfashanyo itinda kugera ku bigenewe, mu gihe ababarirwa mu miliyoni bugarijwe n'inzara y'urudaca. Muri Afurika y'Epfo ho Leta ifite gahunda yo kuzamura umusoro no kongera amafaranga y'imfashanyo y'abaturage mbere y'amatora. Ibi ariko bigiye gukorwa mu gihe ubukungu butameze neza n'ikibazo cy'amadeni ari menshi, bizatuma ibiciro by'itabi n'inzoga byongerwa.